heddi yn 15 o Dachwedd, ac mae'n ddwrnod y Rhuban Gwyn. Diwrnod i hwn lle mae dynion yn gallu dod a sefyll yn gadarn ochr yn ochr gyda ffeministiaid ac i ddweud bod nhw'n erbyn trais yn erbyn merched yn bynaf, ond yn sicr yn erbyn trais a chamdrin o unrhyw fath, yn arbennig chamdrin domestig. Mae'n ddwrnod pwysig i nodi, dwi'n credu, ac wrth nodi'r diwrnod, ni'n gobeithio bod ni'n creu ymwybyddiaeth a rhyw fan, felly bydd na wragedd yn clywed sydd yn dioddef ac yn dod ymlaen i chwilio am gymorth. Yn Nghaerfyrddin, mae Carmdas neu gwasanaeth camdrin domestig ac yn un gwasanaethu ardal eang, ardal eitha gwledig hefyd sydd yn mestyn lan i Llanymddyfri lawr i Hen Digwyn yr Daf. A bwriad y gwasanaeth yma yw i geisio helpu rhai hynny sydd yn cael eu camdrin gan eu partneriaid. Heno ni wedi cael tair gwraig yn siarad am eu profiad hwy ac ni wedi cael storïau pwerus iawn. Pob un o'n nhw wedi cael profiadau gwahanol, ond y peth mwyaf yw bod pob un o'n nhw wedi cael eu camdrin. I didn't realise what most of domestic abuse was. I just thought it was mostly like bruises, punching, kicking, and there was a lot more to it. It took me a long time to realise the things that actually he did was wrong, and I didn't know. Y wraig gwadd yw Rachel Williams. Mae hi wedi ysgrifennu llyfr o'r enw The Devil at Home. Mae stori hi yn ddiddorol iawn, oherwydd ar un pwynt pam roedd hi mewn lle trin gwallt, daeth hi phartner hi mewn a'i saethu hi. Mae wedi goroesi ac mae yn gweithio'n galed iawn wneud siŵr bod pobl eraill ddim yn dioddau'r un fath â hi. It's vital that we have these services because there's more disclosures now. I think certainly more women are coming forward and sharing their experiences. And I'm finding through my own social media platforms that women don't want to be hidden in closed groups. You know, enough's enough now, and I think it's about time that we have this cultural change in society and we look at domestic abusers as domestic terrorists because basically that's what they are. So the figures, I mean, that's just the tip of the iceberg, you know, and we know that we lose 2 women a week at the hands of an abuser. And you've got at least 200 women a year committing suicides because of a domestic abuser and 10,000 cry. And then you've got the children that are brought up in these toxic homes as well. Over 130,000 children living in these high-risk toxic homes every year. And I think it's up to us now not being acceptable in society and calling them out, you know, and at the end of the day, you know, speak out. Nobody's immune at the end of the day. Heno mae'n dda gweld bod ni wedi gwahodd nifer o bobl o'r gymuned i ddod ynghyd ac mae yna dyrfa niferus wedi dod. O'i hamateb nhw mor belled, maen nhw'n amlwg yn credu bod y gwasanaeth yma'n dda a gobeithio bydd o gymorth iddynt i anfon pobl sydd yn dioddef ar hyn o bryd i ddod ato ni am gymorth.